Oh, que pique, que la cautira. Acum? Nu. Que e urtiga, que la cau deixar, que podem he ple de causes de blas urtigas, que te vau explicar. Quitomen se pican las urtigas que son de bun utilizar en cuisine, tahe io supo per exemple. Tahe la supa d'urtigas que cau. Cupa e nettejar las fueyas. Pelar las 2 patatas. Salar lo litre d'aiga e lo reburi. Hicar las urtigas e las mandoras dans la casserola, talar-se cose. Un cop cueitas, que las cau hicar nel sgrasciadè. Che fichi in drin crema resca. Attau, e adare che podes mesclar. Ara vezi? Que bui que sembla peix. Che podem també utilitzar les urtigas au casau tahe engreix verd, com puting que ta soignar mantius malaudies, e també a la curu verde au masticade a la clorofila. E crec que crac la cuisine che è acabada a dar ta de hore e a ciudehe.